Бу субботага Василий Яковлев далан бүтей бүлүү историческая эмнетигар ологуран Нирбакан музыкальный хореографической драма спектаклинен Сергей Зверев кыл уола атынан үнкүү театра 34 сезонын сағалыр. Спектакль сүрақтанита былырын саас болбутан турарачы режиссер Афанасий Федоров үнкүү театргар үхіс спектаклин турорда. Саха жанугар сергетигер биллер улахан айымнені имигес қамсанынан драма ис тургун история чақчытын музыка онна үнкүү селбехен кепсир ураты көстүтін театр артыстыра көрдөрі өқтірі. Быйыл сыл бүтүтэ көрөчүлери мин дойдум саха сиреугестер уонна биремеден аттаммыт саңа концертная программа күтер. Маны Сергей үнкүү театры үнер 2015 сылга Сергей Зверев кыл олау 115 сылынан кең далахыннаах тәрехеннерге білімнен ехтере. Ол курдук кулун кугас аттах кулустай бухатыр олонконон музыкальный спектакль туруга фестиваллар, конференциялар ытыллыктыра. Онан эппетте 34 сезон саңа Нирбакан спектакльнен сағланар. Бу билеген үхүстөгүлүн көстер, онда классик хуруячы айыммитын үмкүнен тахара рустуктардах, эппетинстяхта жекысып, ол кынан баран беге үмкүтыла кейхай дөнүмтө, онна колубура элбакты гүлелен, хамсанан, кыханан оңордокко үйелях болу диханыбын.